Sasa ni yule mlisema pale madaraka sekondari. Sasa nataka kufanya aliyeshiriwa jana. Yes. Sasa mnataka. Unasemaje? Unaweza kufanya biashara basi. Haya, taja. Mimi niko na 20,000. Ati? 20,000. Ili mchezo bwana. Ndio ni ndio sinde kumtukana. Haya tupale 50 basi. Si itaisha. Hiyo ni kumpiga makofi mzee. Ndio mchezo. Basi taja. Nitaje tu. Nitaje. Asikangi kama 300 tu. Basi ndio hiyo 500. 500. Hiyo siwezi pata. Hiyo. Siwezi kufikisha huku. Sikiza. Na wewe utapa unasema enda utafuta ama cha hitman. They'll do the job but utashikwa eventually. Mimi nataka kazi nzuri. That's why unafaa uongeze pesa au sio dadi? Mazee. Basi wacha tufanye hivi. 200 tatosha. Hiyo siwezi kupitisha hapo. Hiyo ndio naweza kupata tu. Siwezi kupata 200. Hapana. Ongeza pesa acha mchezo. Sio nataka kazi ifanye poa. Basi sijanaongeza nimeweka 200. Kazi nzuri, pesa nzuri. Fanya hivi. Sasa basi. Okay. Tutachukua utapa. Bado tuongeza hiyo nyingine baadaye. Sawa? Ngapi? 50. Tuongeze 50. Basi. Je, tena na bageni mzee. Kwani ni sale? Sasa nianzie na. Wewe tutachukua hiyo 200. Utaleta hiyo 300 baadaye. Sawa? Basi. Tumesikizana 300. Sikuelewa ile. Masikio mbaya ni nianze na 200 100 ndio nitaleta baadaye. Cha kazi. Leta so 3 sahihi. Basi alafu umebidi baadaye. Fanya kazi na kopesi. Haya basi tufanye hivi Si ni cash on delivery. Cash on order, sio tufanye hiyo cash on delivery. Sasa nataka. Sasa basi niko na simu yako basi. Si niko na simu yako. Buda unaletea paper trail through M-Pesa. Wewe mimi fala nini? Wewe unataka? Hapana. Waya hapo hivi umetuma na karao. Iko wapi? Mbona ni kazi nyingine ileta kimchezo? Kama na cash buda hata na hiyo M-Pesa. Kuna nini nimetoa? Tunapata ndio jioni wapi basi? Si ile bai yetu ya kawaida. Kwa basi yako. Kwa basi kuzuri. Wewe unataka kazi au unataka kazi? Fanya. Unajua sasa uko watu ni wengi unaweza kutaka kupatana wapi basi kumejificha hivi. Fanya hivi basi. Ama ile visit. Wewe tukutane kwa park basi. Unakuongelea park tulikutana. Okay sawa. Sawa. Kuonja. Baada kila mimi nitakuna 50 sawa basi. Sawa. Hii inaisha. Acha tuone hiyo biashara. Iko sasa hivi imesota kizee. Tutapatana naye atakasa tujuani aje. Katika hao maana kumfungia hao. Hiyo hao lazima ni kumbaya bana. I can't take it any longer. Hapana, I'm quitting. No, I'm going. I don't care where I'm going, but I'm leaving. You know what happened yesterday? He almost beat me up. Then the deputy principal set up a meeting for us. I didn't attend that meeting. Let me explain. Then, this morning, I just found myself fighting with the matron. She supposedly sent those photos to him. I reconciled with that devil. Me. Over my dead body. I've had enough of him. You know, he beats me up. He insults me. All the bad things.
I give him another chance. How many times am I going to give him more chances? I can't take it anymore. I don't care where I'm going. I'm just quitting. I'm going to quit. In fact, I've written my resignation letter. It's over. It's over between us. For how long? For how long? Just a minute. Just a minute. Somebody's calling. Just a minute. Sasa huyu deputy na yeye. What's up with the deputy? Yes, Madam Deputy. What? When? All right, I'm coming. Hello? Yeah? Speaking? Yeah, I'm there. I've just noted the vehicle is intact. Body in the vehicle. The man is dead. Dead and dead completely. But nothing stolen from him. Kwa mfuko kuna pesa. Tena nyingi nimeona 20k. Kuna simu, very expensive phone. Funguo za gari ziko. So ni kama mission ilikuwa kuua to nothing else. Yeah. There seems to have been some struggle in some nearby bushes. We are in a maize plantation at the slopes of the mountain. I don't know. So the thing is, munete gari ya kutoa, mje na gari ya kubeba mwili, na bila shaka watu kunisaidia kuweka mwili kwa gari. We will do the other. Mmemshika tayari sivyo? Yeah, we'll do the other things later. For now, let's just get the body out of this scene, and other things will be done later. Yeah. Sawa. Okay, I'm waiting. Thank you. Hey, stop there. What is happening, Bwana Officer? Just move back a bit. But please, this is Mr. Makothe's car. Yes, it is. Yes. Where What is he? happened? He is in and dead. What? In and No, dead. you cannot be serious. What happened to him? That's the story we want. Mr. Makothe is dead. Mr. Makothe is dead. Please, maybe you can even identify him. No. He's in here. Makothe you loved, Makothe you came to see yesterday. He is dead. He is dead. Why I'm would sure he somebody is kill dead. him? That is the question you have. Who killed him? Just a bit, ladies. Hello? Yeah, hapo ingieni hapo, sawa. What? Okay. What do you mean that he's dead? What happened to him? We don't know what happened. My colleagues are coming, we carry the body, the vehicle and everything. Gosh, what are you to talking the about? different places. But come to think of it, this must be Mrs. Makothe's work. You remember we doubted her when he was in the cells. Do you remember the She threats? The is. threats in the cells. She is already arrested. Oh. When? And if you have anything that can assist us, charge her for this murder, please give us the information. Gosh. Bring us more, we need more information about her. She is in already. But he's already dead. But if you now. have any information, yes, he is dead. But dead as he is, we need justice. But we Not have his done death. This to Mr. Makothe surely. Tell us what you know about his differences with the wife or anybody else.
So whom do you think? Whom what do you do you do? suspect? Is your We colleague? can only suspect the wife, nobody else. Why do you suspect that you need that information? Because of What the makes you- threats she issued. Please at the come fence. to the station and tell us more about what you know about her and this man. Let's go back Please. to school and... I can see my friends are coming already. Aki usiseme. Ni wewe, mimi Sasa nitasema. I'm telling you mimi niko innocent. Mimi najua ni wewe, mimi nitasema. Ukisema sasa unipina wengine wamenipini. Aki ni kuniwekelea wameniwekelea. Ni wewe unadanganyana kwa nini ni wewe? Si ulinituma. Okay. So, but you see hata ukisema utanipin tu for Na bure hata na pesa wewe pia yangu utakuwa. hukunipea, Si pia wewe. mimi Sasa nitasema, pesa mimi nikitoka nitakuja nitakupea. Na wacha kuongea sana. Nitasema, mimi nitasema. Wacha ku. Nyinyi kujeni munitoe. Aki hawa watu. Si they do proper investigation Aki. Yeah, never not do it. Kujeni munitoe. Si they are not doing the enough. Wewe. Kai nyinyi nisaidieni. Kai kujeni nisaidie. Help me. I'm innocent. What is happening here? What are you doing there? Alinidanganya. Akakudanganya nini? Namba nidanganya niko na mimba ya Makodhe. Oh, wait a minute. This is the girl that we met there the other day puking. Yes. You are not Mimi. pregnant. Ni mimi lakini sikuwa pregnant. She's the one who told you to say that. Good. Ay, madam. Mimi kufanya hivyo. I did not do it. Kujeni munitoe. You lied that this girl, your husband impregnated this girl. I was just fighting for my husband. How do you do that? Alafu nini ingine? Kanidanganya tuende kwa county director huko Nice. Nilidanganyane. Ashainipeleka picnic na ndio afutwe kazi. Ai. Madam. Ai. In fact, I was fighting for my husband. Ulikuwa unataka bwanako afutwe kazi kweli? Afadhali kufutwa tu lakini siku. Wacha hata kufutwa kazi. You killed your own husband. But you see, it's out of rampant. In fact, let me tell you, I did not kill him. The father of your children. What do you want me to do? You lied that he impregnated this girl. Ulikuwa unataka afutwe kazi. Now you have killed him. For that I'm very sorry, but I did not kill him. What kind of a wife are you? Okay, madam, let's go. Okay, msichana, wewe enda zako. Let the law take its course. Please, msiniache huku. Please, help me. How do you kill your own husband, the father of your children? I did not. In fact, let me confess. What do you have to confess, sure? I'm the one who was setting you with your husband and pictures of Bonako na mimi. You are the one who did that. Those photos. I'm sorry. Do you know I'm in big I'm trouble? the one who was setting those pictures. He almost beat me up yesterday. I'm going to tell him sorry. You are just evil. Don't stop cursing me, Aki. Forgive me. You will rot in jail. Let's go. Let the law take its course, madam. Yes. Aki, where car? Who can let the law take its for your course? own sins. Let's go. Let's go. Aki, this woman is evil. I'm sorry. Even God forgives. You are so evil. Even God forgives. Rot in jail. Let him and forgive die you when for you your are own there. sins. Guy, Sasa. You're such an evil woman. Let's go, madam. Let's go back. Aki, have mercy on me. I did not do it. You! Really?